Ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Belrand News vha tshi khou ṋetshedzwa nga Mulalo Muvhango Mathoma. Ndi ngani khaboni ya mavuni ya organic i ya ndeme? Sedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri khaboni ya mavuni i thusa kha vhubveledzi ha mavu nga u khwinifhadza tshiimo tsha tshivhumbeo tsha mavu, tshikalo tshine mavu a fara maḓi na nḓisedzo ya pfushi. U ya nga vhasedzulusi, mbuno idzo ndi dzone dzine dza ita uri mavu a konḓelele tshanduko ya kilima na tshanduko ya kushumiselwe kwa mavu. Sedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Nature Communications. Vhorasaintsi vho bveledza modele une wa nga shumiswa u ṱola zwitzhikafhadzi milamboni. U ya nga Profesa Bohanadi Rafai u bva Yunivesithi ya Houston, modele wavho wa khomphyutha u ḓo thusa vhorasaintsi na vhaḓivhi vha mupo u pfesesa nḓila ine maḓi a tshimbila ngayo kha vhupo ha phendelashango hune maḓi a si na muno a ṱangana na a re na muno. Sedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Environmental Science and Pollution Research. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri ndi ngani khaboni ya mavuni ya organic i ya ndeme. Heḽi ḽo vha ḽone fhungo ḽihulwane ḽa ino awara. Nṋe na vhone a ri dovhe hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ha thiri. Kha u vhe mulalo. Kwaṱa. Wangani ya swida kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.